amaningi amathakafile ababulela manje ngikhulumela mina kuphela kodwa ngimasala amaningi njengoko red banibani afe wonke awekho installation manje le fraud ke fanele mina ngingene manje ngiyikhulumele mina nguba mase kumele kwaziqhubeka ke escape lokho silapha mnike ukuvula lokho oyisho umuntu ubhode buka amatsala aqinile amatsala amaningi right into nesefit ngiyikhulumela mhla ka4 April ngayibambisa umuntu uMaqara ufakazi nengubufakazi yena wazakhe uyena wawuthatha wanginika mina umuntu ngani thenga uphuzwa ngezinto lezihlaba ngabe ngisabona nje emehlweni ngento ngoba uxhuma nokwezwana ngikhumbule wakhona le kwamaqomo esingazi khona ngaso ngathi mina ngibekele imifakazi bonke bese ngikhuluma egcineni wamhla ngikhuluma ngoba lamahlavu kuyindaweni engeke ngisayisho ukuthi ngithini futhi wena nokubi ayikho amagoli ubuya nini ke mhla ka4 April ma mama hayi uNkulunkulu mama ngilongishilo ukuthi akusaba bona mama etathi ngivula umoya irepa ngaze ngirepa umuntu kumbala nje wa81 oyigcoka ngaze ngidwembula kodwa lokho ngafana ngaze ngidwembula umuntu lo muntu kade engene izolo ethi ngafika kwa amazi nalamo senyanyakenywa ngiyananyewa ngoba nangisifile abe unana amacala ngithothiwe amanye agcine phelele emoyeni ngingasithatha so isilungu noma ngasizi kodwa angikuzwe ukuthi lapha kunjani amanye afila mithi nge-rape nani ukufika shoda manje ngiyikhulumela escape ngiphinde ngiyikhulumele escape ngiphinde ngikhulume uba ngokuthi ummeli mawuthi iya kanjani sokufaka e-high court high court come here search every